Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Fide Niyongabo. Ibiziga 22 nivyo bimaze gutorwa muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka urangiye. Bana dufite ibihugu bibiri turi kumwe navyo kandi byose bikora kuri Rusizi. N'uwo twagwa canke akicwa n'ikindi gihugu bagatereramwo bavumwa no mu Cibitoke. Ni uruzi runini hashobora no gukaroga wo muri ibyo bindi bihugu agatwagwa n'iki kiziga gitowe abanye Cibitoke ariko arapfa. Uwo ni Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke. Umugwi washinzwe na komisiyo y'igihugu ijejwe kwitaho uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Nigeria watanguye itohoza ku gisirikare c'ico gihugu cagirizwa guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato ntihagiraho umuja. Amakuru rero mu karere yo hirya no hino ku isi mu ntunge ibikorwa vyo kurondera abomokewe ko n'inyubakwa zasenyuwe na Nyamugigima yabaye ku munsi wa mbere muri Syria na Turkiya birabandanya. Hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu Diane Nina Hazwe watubwira Diane uko ibintu vyifashe. Ego Fidela, muri rusangi Turkiya na Syria hamaze guhitanwa na Nyamugigima yejo kuwa mbere barenze 5,000. Ku ruhande rwa Turkiya ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'abategetsi vyerekana ko abamaze kumenyekana ko bahitanywe na Nyamugigima ikaze yejo kuwa mbere bababa 3,500 amaze gukomereka bakaba barenga 15,000 amaze gutabarwa nabo bakaba barenze 7,800. Ibitigiri vy'abataramenyekana irengero muri Turkiya ntibiratangazwa. Inzu n'inyubakwa zasenyaguritse ni miburiburi 6,200. Muri zo harimo inyubakwa ndangakaranga n'izinzibutso zitandukanye za Turkiya. Abanyagihugu bari muri Turkiya bavuganye n'ibisata bitandukanye vy'ijwi rya Amerika birimo igisata c'igisomali bemeje ko batorohewe. Umwe muri bo yagize ati turacari hanze ntiturashobora gusubira mu nzu, biragoye kuguma hanze, harakanye cane, hari kwagwa imvura nyinshi, hari umuyaga mwinshi, abanshi muri twebwe ntibafise ico bifuka kuko basohotse bambaye impuzu bari baryamanye gihe Nyamugigima itangura ejo kuwa mbere. Hari n'abadafise ibirato batubujije gusubira mu nzu kubera ubwoba bwa Nyamugigima ishobora gusubira. Ivyo turi n'agahinda gusa. President wa Turki yatangaje ikiriyo c'imisi 7. Ku ruhande rwa Syria naho hamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo Nyamugigima yejo ni nimiburiburi 1,600. Abakomeretse bakaba bagera ku 3,500. Abatandukanye bakomeje guhoza abanyagihugu ba Turkiya na Syria mu bihe bitoroshe barimwo no kurungika imfashanyo muri ivyo bihugu. Umukuru w'igisata c'ishamwe mpuzamakungu c'itamagara y'abantu kw'isi OMS ariwe Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ONU yarungitse indege zirimwo imiti kandi yemera ko iryo shirahamwe rizobandanya rifasha ivyo bihugu kongera kwiyubaka inyuma y'iyo Nyamugigima. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda Paul Kagame nabo nyene bari mu bahojeje abanyagihugu ba Turkiya na Syria. Turkiya na Syria twibutse ko ari ibihugu bibiri bihana imbibe. Turkiya ikabiri mu bihugu bikunze kubangamirwa na Nyamugigima mu 1999. Abagera ku 17,000 barahitanywe na Nyamugigima yari ku muvuduko wa magnitude 7.4. Hagati aho umukinyi w'umupira w'amaguru Christian Atsu akomoka muri Ghana akaba yahoze akinira ekipe ya Chelsea na Newcastle zo mu Bwongereza aramahoro bamusanze agihema aho yari yabomokewe ko n'inyubakwa. Uwo mukinyi w'imyaka 31 aba muri Turkiya kuva mu kwezi kw'icenda aho yagiye gukinira ekipe yo muri ico gihugu yitwa Hatayspor avuye mu gihugu c'Ubwongereza. Turagushimiye Diane kuri iyo nkuru. Umugwi washinzwe na komisiyo y'igihugu ijejwe kwitaho uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Nigeria watanguye itohoza ku gisirikare c'ico gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Itsinda ryashyizweho na komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Nigeria ryatangiye iperereza ku gisirikare cy'icyo gihugu. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza biheruka gushinja guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Abamenyereye imikorere y'iyo komisiyo baravuga ko izahahura n'imbogamizi zikomeye. Amasoko 6 anyuranye yemeza ko iyi komisiyo ikora ibishoboka byose ishishikariza abakozi bayo gukora ibiri mu nyungu z'abaturage, by'umwihariko abavukijwe uburenganzira bwabo. Gusa aya masoko yongeraho ko iyo komisiyo yatewe inkunga na leta kubera igitutu cy'amahanga ifite inzitizi ikomeye yo kutagira ububasha bwo gutegeka abakuru b'igisirikare cyangwa izindi nzego kuba zagira uwo zihana.
Ibyegeranyo by'umuryango w'abibumbye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeza ko nta n'umwe mu batanze aya makuru barimo abanyamategeko n'abashakashatsi baharanira uburenganzira bwa muntu wemeza ko iyi komisiyo yari yabasha kugira umutegetsi n'umwe wo mu rwego rwo hejuru ishyikiriza ubutabera. Itsinda ryashyizweho n'iyi komisiyo rikuriwe n'uwahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga rikagira n'umwe mu bahoze ari abasirikare wo ku rwego rwa generali majoro. Barakora iperereza ku nkuru ebyiri zanditswe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, zavugaga ko mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu aho leta ihanganye n'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi burasirazuba bw'igihugu aho leta ihanganye n'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009, igisirikare cya Nigeria cyafite gahunda y'ibanga yo guhatira abagore gukuramo inda. Ababibonye ndetse n'inyandiko zibihamya bemeza ko abakobwa n'abagore bagera ku bihumbi 10 bakuwe mu maboko y'izo ntagondwa bahatiwe gukuramo inda. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umunyapolitike muri Nigeria yanengutse imbere ya sentare yo mu Bwongereza ku birego vy'urudandazwa rw'ibihimba vy'umubiri vy'abantu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Ike Ekweremadu yahora ari cegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka, hakaba kandi umushikirizwa manza we n'umugore wiwe Beatrice Ekweremadu hamwe n'umukobwa wabo Sonia w'imyaka 25 bitavye sentare mpanavyaha yo mu gisagara ca Londres. Uwo muryango urahakana icaha co gutunganya urugendo mu gihugu ca Buraya n'umusore akiri muto mu ntumbero yo kumukoresha kuva mu kwezi k'umunani k'umwaka wa 2021 gushika mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2022. Abashikiriza manza bagiriza Ekweremadu n'umuryango wiwe kuba bakuye umusore w'imyaka 21 aho yakorera ku isoko ryo mu gisagara ca Lagos, bakamutwara kumukuzamwo ifyigo mu bitaro vyo muri Londres kugira arihe umukobwa wabo Sonia. Mu ijambo ryo gutanguza urwo rubanza, umushikirizwa manza Davis Hogg yibukije abagwitabiriye ko Ekweremadu n'umugore wiwe bahora ari abantu bakomeye cyane muri Nigeria. Mu Bwongereza birarekuriwe n'amategeko gutanga ifyigo, ariko n'icaha kubihemberwa. Ico gikorwa co kubaga no guha ifyigo rishasha uwo mwigeme nicigeze kiba, kandi abandanya avugwa ifyigo rigwaye asanganywe. Urwo rubanza rurabandanya. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Muriko mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamirani Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vyo muri Afrika yo hagati. Amakuru rero mu karere k'ibiyaga binini tuyahereko yereke Burundi. Ibiziga 22 nivyo bimaze gutorwa muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu kwezi kw'icumi umwaka urangiye. Kuri telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza. Eroje, wiriwe? Amahoro neza Fidel. Ivyo biziga vy'abo bantu vyatanguye kuboneka ryari? Ibyo biziga by'abantu byatangiye kuboneka mu kwezi kwa 12 umwaka w'2022 twaraye turangije. Ahanini rero Fidel, nk'uko batwiganiye babwe n'Ijwi ry'Amerika babyiboneye abanyagihugu bo mu makomune atandukanye, nuko inka byose bitorwa ku nkengera z'uruzi Rusizi. Ubwo nabwo rukaba rugabura ibihugu vya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda. None ivyo biziga ni vy'abantu ki? Ni vyabaye? Kugeza ubu Fidel biragoye kuvuga ngo ibiziga ni vy'abantu ki, kuko nka bose abatowe baciye bafubwa aho nyene. Abajejwe intwaro bakavuga ko bafashe iyi ngingo yo gufuba ivyo biziga kubera ko byaba byononekaye. Akenshi bavuga yuko bagasigura ko base ko ibyo biziga bimaze kononekara byohava bitera indwara abanyagihugu baho byatowe. Abajejwe ikindi naco Fidel no kubwira nuko uwo ati nibande mubo twavuganye umaze kumenyekana umwe harimo umusore w'umukongomani, kuko kugira amenyekane bamusanganye ibyangombwa vyiwe mu mufuko yaratekewemwo yamaze kubura umwuka w'abazima. Abajejwe inzego z'intwaro muri iyo ntara babivuga ico bariko barakora?
ego buramatari w'intara ya Cibitoke Kahame Rizoza avuga yuko mu ntara yiwe mu bisanzwe muri rusange hari umutekano kandi ko atabantu baza kwidoga bavuga ko babuze ababo. Akagira ati nibaza ko hashobora kuba abantu baba bapfuye bishwe mu bihugu bibanyi canke naho baguye mu ruzi bariko baroga canke bahuye n'izindi mpanuka bakisanga muri urwo ruzi. Ati n'ikimenyamenya nta maraporo dufite y'abantu baza kuvuga yuko babuze ababo ngaha mu ntara ya Cibitoke. Abavyiboneye bavuga ko biva hehe? Sinzi ko umaze kubivuga ariko bavuga ko biva ivyo biziga. Abavyiboneye benshi ahubwo bavuga bati aba bantu muri rusange twibaza ko ari abarundi. Hanyuma twanavuganye n'ishirahamwe ry'igiteka rimwe mu ihanya hagati y'akazina muntu mu Burundi akaba ari naryo rya mbere ryavutse mu gihugu. Umukuru waryo Anshaha niko yagize yabwiye irya Amerika ko nk'urugero mu mwaka uheze ku bantu 270 batowe ari biziga mu gihugu c'u Burundi, abashika 129 batowe mu ntara ya Cibitoke. Hari amatohoza none aratangura kugira hamenyekane ivyo biziga vyaje biva n'impamvu zatumye bitabwa muri urwo ruzi. Abanyagihugu co kimwe na rigiteka basaba amatohoza, ariko urumva ku rwego rw'intara hamwe n'amakomine bavuga yuko batokora amatohoza mu gihe atabantu baje kubitura. Ico bikora muri igiteka barasaba cyane umushikiranganji wa mbere Ubwengera ko buca asanzwe avuka mu Cibitoke bafatiye ku bivyo bitigiri biyiboneye bonyene bavuga bati hatowe ibiziga 129 ku 270 by'umwaka uheze byonyene byatowe mu gihugu cose. Baramusaba cyane bashimitse yuko nk'umushikiranganji wa mbere turetse ko iyo ntarimo n'abandi bategetsi benshi haba mu gisirikare no mu gipolisi no mu nzego za leta, ariko we bamusaba cyane yuko yofasha agategeka ko haba amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane. Bo bavuga bati Cibitoke yabaye nk'akaburi. Hanyuma abanyagihugu baba ngaho muri make babivuga ku iki? Babibona ko hari impungenge bibatera? Abanyagihugu impungenge zibatera kuko nk'abo twavuganye bavuga bati none ni gute ko igihugu gifise za morgue mu bitaro bya leta uburuhukiro, kubera iki bihutira guhamba abo bantu aho kubanza kubajyana mu buruhukiro kugira ngo nibura iyi radiyo y'igihugu irahari bagaheza bagacishaho amatangazo bati twabonye umuntu aca uku n'uku n'ahatamwidondoro iwe dufise, hari abantu baba barabuze umuntu muri iyi minsi, ati bakarindira kuko ibitaro bya leta birafite uburuhukiro. Bo bavuga ati abantu bakwiye kubajyana mu buruhukiro nubwo baba basa n'ababononekaye, bakabanza bakagira n'amatangazo kuri radiyo y'igihugu kugira ngo imiryango yabuze abayo ize kwiheburira iraza. Muri make cyane urwo ruzi Rusizi rusangiwe n'ibihugu bitatu, Burundi, Rwanda na Kongo. Abategetsi b'u Rwanda na Kongo hari icyo barabivugako muri make? Fidele, twavuganye n'abategetsi ku ruhande rw'u Rwanda na Kongo. Ku Rwanda ntaco barashobora kutubwira, badusabye ko tubasigira ubutumwa bwanditse. Muri Kongo naho batubwiye bati murazodusanga aho dukorera mutwoyabwira ku telefone. Urakoze. Yari mugenzi wacu Eroje Burikaneza. Imyerekano yatanguye ejo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gisagara cya Goma yagize ingaruka zikomeye ku ruja n'uruza rw'abajabuka imbibe ihuza u Rwanda n'ico gihugu ku ruhande rw'igisagara cya Rubavu mu Rwanda. Inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime. Ni umunsi wa kabiri w'imyigaragambyo iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Urujya n'uruza ku mipaka yombi mu mujyi wa Rubavu rwagizweho ingaruka n'imyigaragambyo, nubwo tutabigereranya n'umunsi w'ejo wa mbere aho abanyarwanda bakora imirimo yabo mu mujyi wa Goma bahindaga umushyitsi bajya kwambuka imipaka. Gusa no kuri uyu munsi wa kabiri ntibitandukanye cyane kuko kwambuka kuri bo bivugira ko ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga. Uwageze urabona abaturage bakora imirimo y'ubucuruzi, abanyeshuri n'abandi bari kubanza guhamagarana ngo babanze bamenye ko umutekano mu mujyi wa Goma umeze ngo babone bambuke. Abenshi mu banyarwanda bakora ibikorwa byambukiranya imipaka muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bagiye mu mirimo yabo bakerewe kubera kutizera umutekano wabo aho mu mujyi wa Goma. Inzego z'umutekano nazo ziryamiye amajanja ku buryo butari busanzwe, aho umubare w'abasirikare barinda umutekano ku mipaka yombi mu Rwanda byabonekaga ko wiyongereye. Imodoka zitwaye abasirikare nazo zikomeje kwisukiranya ku mipaka yombi muri uyu mujyi ngo hato hatabaho kuvogerwa ku ruhande rw'u Rwanda. Aba ni bamwe mu baturage twasanze ku mupaka w'u Rwanda na Kongo uzwi nka Petite Barriere. Barava ko batizeye umutekano wabo
gusa nta yandi mahitamo bafite kuko ubuzima babayemo barya ari uko bakoze. Oya ndaho tuba dufite umutekano. Bimeze bite? Mbese abakongomani ni ugusahura abanyarwanda ndakindi bagambiriye no kubica mbese. Nta kindi bari kugambirira. Ndo bashaka abanyarwanda twagerayo. Nta kundi twabigenza mbese ni ngo kwiyahura tukava kugenda. Nta cyizere cyo kubona amaramuko mu minsi ikurikira igihe imyigaragambyo yaramuka ikomeje kuko aba baturage babyibaza. Ariko buno ho bihagaze nyine ubuzima bwahagaze. Wenda Imana yabaga yamukoreyemo, Imana yo mu ijuru yamugirira, wenda yamukoresha, wenda akamba n'amadolari 5 cyangwa se wenda akamba n'utwo mvunjijemo na 3, nuko nyine ariko ubuzima bukagumya bugakweho twajyaga kumesa. Ubu natwe turi kwibaza ukuntu turabaho byatuyobeye. Hano urabona hano Rubavu niyo twirirwaga niyo twaryaga niyo tuvuye wakwiyahura mu muriro nka guriya ni ukwemeza ugapfira aho uri, ubwo nyine nta nzara yishe umuntu, ubwo nyine Imana ikaturindira aho turi. Ni ukwihangana tukihanganira mu gihugu cyacu, nese tuzajya aho tutari kubona umutekano. Inzara ni uko nyine nuko Imana yo mu ijuru yo yonyine niyo ifite ukundi ukwira tugenda. Uyu munsi ni wa kabiri abaturage bo mu mujyi wa Goma bigaragambije mu gihe biteganyijwe ko imyigaragambyo izamara iminsi 6. Andi makuru twamenye nuko hari abanyarwanda bari kugera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagahohoterwa. Ni mu gihe kandi abenshi baturiye mu mujyi wa Rubavu bakesha amaramuko uyu mujyi wa Goma. Icyakora abaturutse mu gihugu cya Kongo bagana u Rwanda bo bakomeje kwambuka nta nkomyi. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Urakoze Gloria kuri iyo nkuru. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka duha akanya mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma mu gito cy'ikiganiro muri Sanga yagiranye n'umuhinga mu by'ubutunzi Straton Habyarimana asubiza ku mvo y'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa mu karere k'ibiyaga binini. Byari byabajijwe n'abanyagihugu mu kiganiro giheruka muri aya majambo. Niko ndaraba kuri iyo saa tugeze ko batuye ku ntara yacu ya Bururi turi kabisa ibintu ntibimeze neza. Bene igihugu bari mu marira kweri kuko inzara bafite ni nyinshi cyane uravye iduga ry'ibiciro biga ku mwanya. Ubu rero abene igihugu kweri ntibasirayamira kuko nk'ubu nk'akarero uhaye uraraba amafaranga ukorera ku munsi uretse n'ubwo akazi mu ndimo nk'akazi ko kurima ukaronka ubwo akazi aguhenda amafaranga 3,000 aguhenda amafaranga 3,000 uza kuba ugaburira abana barenga 4 imagine ibaze nk'ubu baguhenze 3,000 ija kugura ikiro cy'ifu y'ibigori amafaranga 2,200 ikiro kimwe. Urumva niba bintu biza kuboneka, urumva yuko kugira ngo ujye neza ku munsi udafite amafaranga 15,000 ibi tubibona ngaha mu ntara yacu ya Bururi. Cyo twibaza nawe kuba bari aha mwaziriya ntara batariko bararima twebwe birahimba no ku munsi ugasanga nk'ubu ibigori bisa n'ibiriko birera, ibindi navyo byo mu myonga baheze kubyimbura hamwe n'ibyo bariko barabiheza. Cyo twibaza none twebwe bizinze ino mu ntara ya Bururi bishika tukaza no mu ndimo tukaronka utuntu tuza gufungura tukabanza kujya kugura ku kiro. Abatariko bararima nabo baziga kujya basumye icyo bigenda gute? Ni mu majyepfo i Nyanza umurenge wa Busoro. Nukuri nunze mu rya bagenzi banjye bambanjirije ikintu cyitwa ibiribwa mu Rwanda rwose byaruriye cyane birakabije. Umuhinzi uhingira undi kugira ngo abone ifunguro rya buri munsi urumva biba bigoye. Ni ukuvuga ngo umuceri mbere ya korona muri za 2021 na 20 nyine itaraza umuceri waguraga amafaranga 800 uri ku mafaranga 1,300 hano mu murenge wa Busoro. Umuceri twihingira muri iki gishanga cyacu umuntu wawuguze akawushesha ni amafaranga 1,200. ubwo yawuguze 600 udaseye. Nyine iyo ushoboye kwihiga ariko nyine nayo ubonye buri munsi urumva nimba ukora amafaranga wenda 5 urugero ku munyonzi cyangwa se wenda umunyonzi wenda 5 aragikoreye mu rugo ari bwakenera ibintu nk'ibya 2,500 urumva kugira ngo uhwanyishe na 5 wenda wakoreye ku munsi uragura ubugari bugura 600 hano ikiro kiseri, ugure injanga, ugure ubunyobwa, ugure inori kugira ngo utajya hejuru, kugira ngo utajya kwikopesha. Ubwo nibwo buzima
umuntu aba arimo buri munsi. Ubwo nanone nibaza nk'umuhinzi nyine ukorera 800 ukorera 1000, urumva nyine ni hafi ya nabyo. Iby'ibiciro bari kuvuga nyine ni ibintu twarangije kwakira nyine, kandi nta n'ikintu umuntu yabirenzaho, nyine umuntu abyakira uko nguko abibona. Mu bihe byashize igihe cy'isarura imyaka yabaga ihendutse, ariko ubu ngubu twitwa ko turi gusarura, ariko imyaka irahenze cyane rwose, irahenze mu rwego rwo hejuru cyane cyane rwose. None se nk'ubu ngubu nta gihe kinini kirashira dusaruye ibishyimbo, ariko ibishyimbo birahenze rwose mu buryo bwose bushoboka. aho ngaho Gatsibo numvise ngo ubugari ikiro, ngo ni ubugari busenga ikiro ni 600, ariko inaha ni 800. Ibiribwa byo rwose twarabyakiriye uko nguko. N'iswari nigeze kumva bavuga yuko mu Rwanda hiyongereye n'indi, ariko ntabwo biri kutubuza ikiro kugifatira 1400. Ubwo rero urumva ntabwo byoroshye, nyine ni ibintu tugenda tumenyera nyine uko bukeye n'uko bwije, kandi nta n'ikintu twabirenzaho, tugomba kubyakira. Bwana Straton Habyarimana, urabyiyumviye ibyo abo baturage bavuga hirya no hino mu Rwanda no mu Burundi, ndetse ubundi izamuka ry'ibiciro cyane cyane by'ibiribwa nk'ibi ngibi kandi ari ku mweru riterwa n'iki, rituruka he? Wenda twibanze ku biribwa gusa, ubundi tutarebye ko ari ibiribwa cyangwa ari ibintu turebye ibintu byose bikunze gukenerwa n'umuguzi. Reka tubyagure twe kureba ibiribwa gusa, wenda turebe muri rusange igitera ibiciro kuzamuka. Urakoze cyane. Ibiribwa burya birihariye, ariko iyo urebye ibintu abantu bakunze gukenera muri rusange, burya izamuka ry'ibiciro ikintu cya mbere gikunze gutuma bizamuka ni uko iyo abafite ibyo bagurisha ibyo bagurisha bifite ingano nke ugereranyije n'ibyo abashaka kubigura bakeneye, ba bandi bagurisha akenshi bazamura ibiciro kubera ko ababishaka baba ari benshi. Noneho uko bagenda abenshi babikenera, ba bandi babigurisha bakavuga bati reka tuzamure igiciro, kwa kundi mbese gushaka kungukamo menshi, kubera ko ababikeneye bari benshi kandi batitaye niba ari ibintu bikenewe cyane, ibyo kuvuga ngo igiciro kiri hejuru cyangwa ntabwo kiri hasi. Hari ababa batitaye ku giciro uko gihagaze, ugasanga mu by'ukuri kuba ingano y'ibikenewe ku isoko aho abantu bahahira iri munsi y'ibyo abantu bakeneye guhaha, ibyo ubwabyo bituma ibiciro bizamuka. Naho ku bijyanye n'ibiribwa, usanga kenshi muri ibi bice byacu, haba mu Rwanda haba ndetse no mu Burundi, muri Kongo wenda no mu bindi bihugu byo muri aka gace ntabwo nabihagararaho neza, ariko mu Rwanda no mu Burundi habayeho ikibazo cy'uko igihe cy'ihinga giheruka kitagenze neza, imvura ntabwo yaguye mu buryo buhagije, noneho biza gutuma abantu bahinga batinze, noneho n'umusaruro basaruye uba muke, bityo bigatuma noneho ibihingwa cyangwa se ibyo kurya byahinzwe muri ibyo bihugu byashyizwe ku isoko biri munsi y'ibyo abantu bari biteze n'ubundi bari basanzwe bagura, ibyo bari bakeneye ugereranyije n'ubundi n'ingano bari basanzwe bagura. Ibyo rero bigatuma noneho ibiciro bijya hejuru, ariko ntitwirengagize yuko noneho hari impamvu twavuga yuko zituruka imbere mu gihugu, nk'ibyo twaba tuvuze yuko wenda nk'imvura igihe iba yagenze nabi, ariko hari n'izindi mpamvu twavuga yuko zishobora kuba zikomoka hanze y'igihugu. Reka tubanze tujye kwa Ama Rodrigo. N'amahoro cyane, mperereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Icyumviro mfise ni ku bijyanye n'uko abantu bose ikibazo cy'inzara bagita kuri leta nkaho umengo ibiko bikorwa na leta. Sinzi nimba hari abakunze gutembera, twere dukunze gutembera turakunze kubona mu bihugu bitandukanye, haba muri Afurika, cyane cyane muri Afurika, dufatire muri Afurika kuko ariyo kontinent ikiri inyuma mu bijyanye n'iterambere. Hose ahantu hose uca hose wumva aricyo kimwe. Uhura n'umunya Ethiopia kubwira ati mvuye muri Ethiopia iyo nzara iwacu igira ica umuntu. Uhura no mu Nigeria arira uko nyine. Mugabo nta n'umwe agita kuri guverinoma yabo. Icyo kibazo ni ikibazo cy'isi yose, novuga ati kumbure sinzi ko byavuye kuri ingwano ya Ukraine n'Uburusiya, sinzi ngo ni COVID-19 yavuye ko, ariko ni ikibazo mpuzamakungu. Icibiro cyanje ni cyo gukura mu mutwe abarundi bavuga ngo ibi bintu ngo ni leta igabanya ibiciro. Ibigabanye gute kandi ari ibintu biri ku isi yose? Si leta nta ruhara ibifisemo na rumwe, ni ibintu nyene biri ku isi yose. Mugani hamwe abarundi twama dushaka kubona umenga ibintu byose ni leta, atera iki ni leta, inzara yazanywe ni leta. Leta ko atarizi biri imvura, ko atarigira hari ibintu dukwiye gutahura cyane. Cyo cimbiro cy'iwanje
cyo gutahuza abantu yuko ibibazo byose iyo batoza barabishyira kuri leta ari ibintu bitaba biraba leta ari ibibazo by'igihugu. Amandi Rodrigo mu burasirazuba bwo hagati turagushimye cyane kandi twinezejwe n'uko mukurikira ku ijwi ry'Amerika. Mugire umunsi mwiza. Turabashimiye cyane rwose, mugire umunsi mwiza n'akazi keza. Ndahera ku gitekerezo cya Rodrigo cyane, nagira ngo mbaze namushimire kubera yuko mu by'ukuri hari ikibazo cy'uko koko hakiri imyumvire y'uko leta ariyo izakemura ibibazo byacu byose dufite, tukumva yuko leta ariyo kamara, eta providence. Ibyo bintu byo gutekereza ko leta ariyo izakemura ibibazo byose igihe cyararenzwe, ntabwo bikibaho, nta naho bikiba. Yego hari ibihugu bikize ku buryo usanga hari ibibazo byinshi bireba abaturage, usanga ibyo bihugu byabashije gukemura kandi bishoramo imari nyinshi kugira ngo abaturage babeho neza, ariko usanga kuba leta ishobora gufata ibibazo byose by'umuturage ikabimukemurira, ntabwo ibyo bintu bikibaho. Ntabwo zabona leta ntizabona ubushobozi, ariko uretse n'ibyo ntabwo zabona n'umwanya wo gukora noneho iby'ingenzi bikenewe kugira ngo abantu babeho neza. Kimwe rero mu byo ubwo ndashimira rero Rodrigo wari utanze icyo gitekerezo, ariko kimwe mu byo leta ishobora gukora ni ugushyiraho uburyo bwiza bwo kugira ngo ibibazo runaka bikemuke. Natanga urugero wenda nkagaruka ubwo nari mbona gusubiza na Leonidas, leta igabanya ibiciro niko yari yifuje, ariko leta igiye mu kugabanya ibiciro ahubwo ushobora gusanga noneho ibintu bizambye kurushaho. Ugasanga wenda ibishyize hasi ku buryo n'uwashaka gushora imari mu buhinzi ntayishoye, cyangwa se ugasanga noneho wahinze agiye gushyira ibicuruzwa bye ku isoko, umwimbu we ku isoko, leta yashyizeho igiciro gitoya, ubutaha ukazavuga ati kubera ko umwimbu uba ushize nabanyemo inyungu nkeya, ubutaha ugasanga ntiyongeye gushyira imbaraga mu kugira ngo abone umwimbu cyangwa abone umusaruro. Urumva rero leta hari ibintu ishobora gukora, ariko hari ibitagomba gukora. Ariko ngarutse nko ku bitekerezo bya Felix, koko biragaragara yuko leta hari ibintu ishobora gukora bigatuma wenda ibibazo twarimo kuvuga ubu ngubu byo kwiyongera kw'ibiciro by'ibikomoka ku buhinzi byagabanuka. Hari kimwe cyane cyane nkunze kugarukaho, ni uko mu kinyejana cya 20 kuba tugihingisha ka gasuka, tugihingisha mu by'ukuri tugishyira imbaraga nyinshi mu buhinzi, ariko imbaraga zitarimo ubwenge, zidakoresha ikoranabuhanga, biragayitse. Ikintu leta rero ishobora gufasha abantu ni ukubasha kugera ku ikoranabuhanga, kubasha gukoresha imashini zo guhingisha, kubasha kuzibona ku giciro kidahenze, kubasha guhugurwa ku ikoranabuhanga rigezweho ku buhinzi, kugira umwimbu ufatika noneho ku buso buto, ku murima utari munini. Ibyo byose leta ishobora kubikora. Ikintu wenda yavuze gisa naho cyaba kigoranye kuvuga yuko leta yafata nk'amafaranga igaha buri koperative kuri buri muturumba, buri musozi cyangwa se buri kagari. Ntabwo byakunda. kubera iki? Icyambere amafaranga ya leta ntabwo yayabona kubera ko leta ifite byinshi isabwa, kandi hari n'ibiba byihutirwa nk'uburezi, nk'ubuzima n'ibindi, n'umutekano. Ariko akenshi ntabwo waba wizeye ko n'ayo mafaranga leta iramutse yatanze yazakoreshwa koko ibyo kuzamura umwimbu cyangwa se kuzamura umusaruro. Bityo rero ugasanga noneho iramutse ibikoze cyaba kigamijwe ntabwo cyagerwaho, ugasanga noneho hashowe imbaraga nyinshi mu bintu bitari bugira akamaro. Leta rero ntabwo yabikora, ariko leta ishobora gufasha nko gushora amafaranga muri biriya wavuze, ifumbire, kubona imbuto y'indobanure, kubona ibikorwa remezo, ibikorwa remezo bishobora gufasha abaturage nko kuhira, gukora imihanda neza kugira ngo igihe babonye umwimbu cyangwa umusaruro bawugeze ku masoko bitabagoye, bityo babone n'igiciro cyiza kandi badahenzwe mu kuwugeza ku isoko, hanyuma no kohereza ikintu wavuze cyiza cyane cyo gufata. Ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya rero bigarukiye ngaha. Muhandanye mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere, mu kurindira mwese ndabifurije kugira ibihe byiza.